Flash boni fibro ke jim tip nam taka result kabre jongka DSC ribohai kaba up community laslam kaba dena du usnem ar jar ar pho adu menta kanak shmi menta the candidate bearing the following remember again the post shown are declare pass in the written examination kila pass a written examination conduct by the DSC ribohai district kane advertisement adu 6 February ar jar pho kele exam adu ar jar pho that they are eligible to appear for the personal interview on the date and time as mentioned below from 10 a.m. onward in the office of the Deputy Commissioner, Chairman, District Selection Committee, Ribohoi District, kepada po nongpo. Tengnya page ki post iwe bat kirul number ki bal qualify na umtaka personal interview rengkat berkitaring. Tengne ke number 1 exam A jongka fishery demonstrator kirul number ladap ayang tu lawan UI ini 006 0183 335 536 817 20 331 486 651 amdan fiskal re kane direct personal interview santrik November arjar psau shpo beje ka first tar one kane bade kendon ka fiscal and medical test kan mau tarik kiba qualify ide 0012 0208 0131 0248 Sangut ko qualify to makan don shwaga fiscal and medical test arsan Oktober arjar psau 6 am hapo DFO social filtry division nongpo dan kesadon saka personal interview pada santarik kena pendep shwaya ga fiscal and medical test exam B PT instructor laingut kiba qualify direct personal interview kena number 003 004 0008 kanero day san November arjar psau 10 am. Dan kanwan hane kaba exam C number lai changeman tegi nomor la yang tu kilaban page hi mapi tu gibun 67261390 terter hadu 4706 ka personal interview kanda interview November arjar psau shpo bajim step tanam ta driver kini debun ha nam ta driver ru ada bayang ne sakan mau ban check ikan medcard kejong pi ru nomor 235 terter hadu sau khandai san not tenam ta kini kan don shwaka driving test R4 Oktober khandai bajim step DTO office nongpo driving test on 22nd Oktober khandai bajim step po DTO office nongpo ngba kini syapo gende R tarik kini sejrong gende R4 tarik nang ta driving test te kiba qualify nang ne ken po ka personal interview kan long new tarik November kiba qualify ka R4 pada kan personal interview kan dei khatway tarik nam ta kapus jong driver te page i number jong ade page nakan midkat pi qualify na am dan untuk pois exam D kena assistant enforcement direct inspector roll number ba qualify rupa pra terter hadu sau r not rew te gini ka personal interview kan dai khat r hadu khat lai November r jar sau shpo je khat r khat lai te kan wan shwa ka kane ka assistant enforcement inspector kuan ka supervisor kanunggo kini ka juhi itu dan ka soil and water conservation demonstrator junior grade 3 kini update kendon shwa ka physical and medical test dan kisah poi ka personal interview kemudian kini sejrong kande be khat artarik ka personal interview kini lakum lam de dam dep mutba kande khat lai nakum tater pat ka junior mechanic David khat lai te khap lek bek la radap khat ar kan bedap khat ar la dam dep continue haka khat lai November am ta kini mo dan exam D stenographer kandon ka typing test te sapai hi kiro nomor mo kan mo kini kiro nomor na du rupa pra ter hadu san new pra ar ka typing test kan dei khat ar ba khlai November arjar arpsau nam ta ka stenographer dan receptionist gram sevak but enforcement checker kanero khat ar bat khat lai November kaya personal interview tikiro number ke qualify dine 0068 3632 1086 kanero kaju 0068 number angut mar qualify kaju apply bro artali 0068 2330 3243 rusan pra knai te unero kaju qualify lang bat enforcement checker bat gram sevak 0068 068 bro lightly qualify ter hadu san not ar kini kaju tarik interview ar khlai nomor bala da kidap stenographer qualify 0068 ta bala da kilan pandap ar kan pandap dalam la kan continue hadu khlai sampai hi kiro nomor mah lagi jong ipus
Dan exam E kebasan hangne kadon kastur assistant kan bawa stur assistant langut ke personal interview tarik kendai kerprat kendai arpo November kerprat kendai arpo November te kat bakidap kin pendap te kibom dep kin continue baik kendai ba arpo tracer ada pen yang tu kini November san sausan nyo san pra teradu nyo ar kendai nyo dan mandal 0761 hadu 7704 tu ke personal interview ke David Kaprar kendai arpo November ki bana khamat teken wan shua khat pra dan sahian surveillance worker katu 758 4908 hadu 7648 kajuhi tering interview ke Kaprar kendai arpo Forest Guard grade 3 kajuhi tering kandon shua ka fiscal medical test absen 3 Oktober Nrubeje DFO Social Fraud 3 nangpo nang taka Forest Guard tiba qualifying tu 0136 761 1987 hadu 7704 pilaban pos cek bahai roll number jonglade udan m ya sampai ya tarik interview kaneru nang dei hakajuhi Forest Guard kane kandai haka exam F grade 4 kane babun maha grade 4 te sampai jpa shua nang nemo markibun ma ba qualify grade 4 kane kapat kabanikong ka personal interview kandai ar tarik November kini kiro nomor mau kan mau personal interview jeng gitu ka personal interview ka ar kan mau bah kade jeng kini kiro nomor ka ar tarik November 22H5 hadu 6105 kandai ar November dan saposimo sampai sakane kandai ar tarik November dan wan biang sakane kandai ar tarik November sakane do ar tarik November kibun maha qualify nam taka grade 4 te kadon laka jong group te sakan mau wan pe euro nomor jong lade pos sampai bahai euro nomor qualify ne m itu kita tarik di balabo exam F grade 4 haneru grade 4 tekaner lon ka jong group teka ne first group kandai laitrik Desember sampai giro nomor nandu 267 hadu 7920 laitrik Desember sipo beje step apo DC office jong garib hoy ne ka group 2 kandai 4 November sipo beje po office DC rib hoy kan mau ha giro nomor ta then consequently, upon the conduct of the written examination for the post of LDA candidate, bearing the roll number are qualified to appear for a typing speed test in the office of the DC Riboy District Nongpo. Only candidate who qualify the test shall be eligible to appear for the personal interview as per a number, merit a number of vacancy for the post. Ta. Kini benar de jongka LDA tekan don shoga typing speed test kan mau ha kini kan don shoga typing speed test lada ki qualify ka typing speed test kin poisha ka personal interview te kino nomor labun ma nadu khatway khandai nyau ter sa check way ko way adu way not live pranot no te ka typing speed test kandai arab sau tarik Oktober arjar sau shpo bajim step te ki ba qualify nagane ka typing speed test kin poisha ka personal interview ka banlong shpo bar khatway arjar sau shpo bajim step tang ki qualify can post time kinom pha are separate letter no separate call letter will be issue kinom pha are kita candidate are to bring their original document along with their admit card of the written test and one passport size photograph without fail mudba phiab ra ya katu ka admit card ka jong phi jong ka written exam ma phila daptho exam ten la ra ya katu ra lang markadur ka way without fail on the date of verification and interview. Candidate may contact DC office Riboy District Nongpo for any query. The result is also displayed in the Riboy website. Ladap air hapo ka website jongga riboy.gov.in. Tesa check euro number jong pi page bahang tu kue don m page admit card don don euro number jong pi lada don sepen kre ikitarik coba dap ayang tei namta kaneka personal interview lane ki physical verification lanega medical test lanega typing speed test kidon lagi jong te kidon giba direct personal interview kidon giba don yaka physical and medical test
Tanggi nahi kijing petip habai deba kene ka resort jong ka DSC ribhoi. Tanggi nahi kulish bon.